Ya, oke guys, kita lanjut lagi ya. Ya, masih di tempat yang sama di sini di Tongkonan Burano, Tampo Makale dalam acara rangka acara syukuran atau mengerara Benua Tongkonan Burano. Oke. Sudah lumayan banyak yang datang. Perletan. Baik. Menurut adalah dari apa itu? Pesimistik. Udah tahu ya Pak. Grogi lah. Kerbau. Iya, tapi kayak bertaruh. Tata ka bilang po na lang ito dito. Hindi pa. Ito piso mo doon. Hindi, dali na. Oh. Taruh di itu nak saya tetianan aku saya mau nata etap. Kuah kembali itu hilang kok kemudian harus tetianan nak semua. Ya di perlalu. Di rok mana ni? Di rok. Tanah yang sama di rok. Tunggu dulu. Oh, di rok minta nak bentuk lagu. Oh. Ini 01-nya. Apa tadi? Tongkonan Burano, Tongkonan Burano. Hindi ba tayo? Ini rayo ko. Ini lang ito, ano ni? Memang ke 01. Wala na po tiro na makarat amto ko okay. Ya, mantap po. Oh, patulog ito oh. Sop pa daw lo, dapat kasi. Dampak ko yung amte dampak ko. Ya, panagilingan na. Ya, para ko tiro me lay. Berat ako. Satu, dua, tiga, lagi satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua. Nah di sebesar itu bentak kau memang. Oh, lagi. Wah, udah tongan di salana. Ako sana to oh, na. Ay, ako na kisalana yung. Nasalanasan, pergi deh. Talaya pero kita tanda de melo. Melo mete. Melo to. Apa ni aku Siya melona. Alim, pagi juga Mas Alim. Terusan lagi nonton lagi Sanggala TV. Oh ya kok Alim. Selamat kembali Alim. Penonton setia Sanggala TV. Komponennya ya.
Tanam sama kakak Ompit. Oh, oke baik bosku, nanti disampaikannya. Ini dibawa grup Toma Nimbong ya. Nanti kalau masuk di baru kita spill yang di bawah. Tete kasero. Ya to letto mitiro na luwo ko adi mi panalolo mi boko. Yo. Dai susun yang mai. Angka irap ko dolo. Yo. Angka nasa irap ko dai susun yang mai. Susilu ka to napukada amberen sa kami kumua bumbu ni kamu tuma rabot ulit tuan mi. Adi na tuma apa ni tahu yo. Susumba kami rap kau memban nama kadua lo tak meron susi untuk sama mai di ada. Tak mereka ada dulu. Lagi dong ani baik. Iya.
Nggak, belum tuh pakai sarung. Nih. Ya, ini tampak belakang dari rumah. Ina, jangan nangin kau. Oke. Ano ni Mira? Tapi nalatama tulit tuan. Hindi na tarap pag nalayarok ko na yung lumiba mo yung atur melo mi diho ya te may letuan man kamolan siya mo lupai. Madami mo kami bayar ka tu keluarga ya lasting nga sefulo mo. Nang bawat tu milan tunu bay mina la may ibadah kita te 10 misa. Rapa ma pikisolana sa atin na lendu tuan tu. Babi na ko te may letuan yo mo paina. Lamo lupa na misusun melo yung pamatoyang-toyang yung sabah amarian te apa. Layalan na acara misa tu nara kalentuan tama. Ia tu disipatui sampai di kote ete karua. Nalai panata na pamana kote na setengah 10 mo. Jam karet. Iya teh telepon di bawangan dipaturun di rokok. Paturun di rokok. Susumbang di rokok. Iyan na din mga rakalentuan na ko lama undo puaki lanoni tuisong iyan na din gandang noni gandang magelu na maabugi ina Yo. Tabi tu yung ano mo, ta sorong-sorong pinakaboko. Tulit to na naimali mati te namalin na mati. Yo. Papa.
DC 8814 AW. DC 8814 AW. Nah, apa pinggir sini? Nah, ya tu tomatuan ki makbugi lantur oleh tuan dia mai dako na yan mo sa mo tu para puang panondo oleh tuan na pada nondo miki makbugi ya langsung itu dari dako kita mai te letuan dia mai la inde la matalona la sianda te sendana lalong misa letuan sabab ko si ipi lokasi. Jadi lain dete tu letuan misa inde to sendana lalong inde dari nene te bambaluto ding idomai menggaronto mikilang kadele kanal lo to tamane titale rokko. Jadi nasi pakai ngak lain dete misa tu letuan inde matalona tongkonan batula sianda te sendana lalong inde dari tabe kita bawa keluarga paduluan inde te ki umban na tula di pa inde te to saadena te sendana lalong inde yo atur miroko atur di tabe pemundur-mundur di sini tujuan apa? Yo tabe tak keringanan kaleta tu bawa tangan ayong na pemundur piroko yo nang lepador mo tayo nanay na mo jole bego bung desa yo yang di bayar sendana bawa to yo Ada tadi Hector. yo ne Clarissa Oh, Toby. Pung Clarissa oh gan na yo gayang yo Michael. Oke, mantap. iya jadi iya tu letuan ko lami turu lami bumbu no rapunna tu nenek mi posanga saba iya te bunga na gau te di po gau to te moallo ta ki iya tu ampu banua kita nasang Di Tampo. yo jadi eta patamen letuan tadako ta mane pada dakainan tanai madoko dari kutole yana di patama oleh tuan dia mai lama ondo puaki lan noni nasa noni pisong noni ganda mahu giki mioli komisa kumalasi komidako umbaran aku berita yang mai yang na sadiamo ta panate Sadiamo. ya tu kita kelompok sama bugi mana nasa untuk meja merok turi tuan yo ya tuh dia napi karangan na terapan bisa tuh damai rokok mana nasa hukumnya geranya mereka main mau kemana satu rite Panondo to. ketua lepa tabe tanpa mundur-mundur nas tuyongan na mo lalat tu ko letuan ta ini mamateret tanpa mundur nas ang iyon na turun rok dulu te dono mo tarapat
Yang susah-susah dia yang kaya nang layo ayo mo pa daw tilo na tarapak andi mi padoloy Ay, ito yung... Waduh. Jaringan kurang bagus. Langsung jaringan naik. Hati lekon na Bapak Clarissa yala dulu nataruh niyo singkana yali bayo Ya, jadi ya tu kita rara buku. Tumarapu masolana sana kantan tasuk mo kamilang mainam mituru teletom yang mai. Panon itu sama to indo. panoni gandang